大家平安，大家wij tu chua ka jam-jaman, nama ka jinana sulibat. Saka tu chua ka jam-jaman, auruja supina kainwa cemas, ima jaitua vincikan ni Yohan, tiga mia sanga-sangasan, ima jaitua lima suratan, ima jaitua tapulu katu sepacakayan, patu dusapulu katu itakayan. 约翰一书5章14节到21节。Au ini kata shikarukurukut semate ayau tua cemas ayat tua kemelangitin tu no kirangitin tua warung ni maju ki aung tua patara nemanga kiranda iten ni maju pai no na kemelanganga iten tu uri randa ni maju wata siki au nga nemanga kitena na kemelanganga uta tua tara gagawen itin tua ta siniki au taya maju no patsun timanga tua betul keni maju sepasari sariu tua ini ka sipacai ya pasariu nangwa siki aung tua cemas ki papa valuti nua cemas azwa na sepasariu aichu mawana zwa amarka chau sepasari sariu tua ini ka uri sipacai ya pasariu si ayaya izwa sipacai ya pasariu saka ki aungu tua patara aichu ini ka kena aya ini ka nangwangwa sikudan pasariu penulat lakwa izwa uta ini ka sipacai ya pasariu kemelangitin tu namasang ala kenua cemas ti mga ini ka sepasari-sari remurus au kinizang ti maju nuazwa ala kenua cemas saka ti satang ini ka makaya pasarapai daya maju kemelangitin tu pinalawakan iti nua cemas au ai kacawan namasam pinalawakan ni satang penulat pai kemelangitin tu namante zanga ala kenua cemas au sate papo cawani tuata sikelangan tuazwa kaulidan cemas au na kita velangaitin tua kaulidan cemas ayat tua na kita velangaitin tua alak ni maju ati Yesus Kristo aicho mawana kacemasan saka mawana nasi nekano papatezwan la kakedian kipapolingavu kicacajau tua ini ka kaulidana maraka cemas aicho kainua cemas sinwi cikimazai tua 约翰一书的5章14节到21节都说大家们sini putarwan danuden照着他的旨意求照着他的旨意求唯物主义哲学家费尔巴哈认为上帝是人幻想出来的上帝不过是人的内在本性向外投射实际上是对自己的崇拜这话说得不错许多宗教信仰服务的对象都是自己解决自己的痛苦与忧伤追求自己的快乐与富足同样的许多异端也提供各种满足人需求的操练吸引人们离开永生的道路然而基督信仰追求的并非自我的实现而是上帝旨意行在地上如同行在天上因着追求上帝的旨意使我们的信仰
与其他虚假的信仰有所分别。不过，这不是说我们要放弃自己的人生，放弃自己的才能才可以发挥的空间。曾有一位导演来我们教会演讲，谈论自己的信仰转折与电影之间的关系。然而，他坦诚自己内心有一种挣扎，在于追求上帝的旨意与自己的理想之间的冲突，这使他很困扰。我突然有个感动，跟他分享了神学家布赫纳的话：呼召就是你最深情的喜悦与世界最深切的需要交汇之处。这句话使他释怀，让他知道成就上帝的旨意时，自己的生命才能够真正完整。照着他的旨意求呀。那kisah selang tina sumupu sakana makaya tina na remaloi tomana sini pasamarau tu akan jaman nuat semat dan tin na tina na takamelang tomana varu nuat semat sajaki au tu semat 照着他的旨意求。Ayakana pasamarau sakan tu akan jaman naruja Kini要默想，我如何让上帝的旨意行在我的生命中？我如何让上帝的旨意行在我的生命中？Sinaya tentin tu soka zaman-zaman na tinana kini akitina kemudian imazai tuaja nasi daya 在我们的生命中，我们要如何让上帝的旨意那么盖呀行在我们的生命中，行那样萨嘎盖努力。主啊，求你赦免我常偏行己路，赦免我只求自己的欲望实现而不聆听你的心意。求你用你的话语指教我，使我走在你应许的生命之路上。奉主名求，阿们。Mali tu soka jam-jaman nama katinana sumupu toa kai wa tsma masarokan tarana pulingaling ojin to chota kini tulo ai chota kini po kai no tsma latinana pulingaling latinana takambalan to warung no tsma sa kana po pitso latisuna tiakan lamunana suliva lamunana mangwa lamunana tapu pitso 对，求给你的万呢，跟那巴什马劳大家平安。